Akenya ni marahoera family ya muini Peter Miracle Baby na njira thutha wa mutumia wake Katrue onake kwirikana ni murwaru. Karo ekirite mbica na video ari thibitari-ini akimukira urigitani na agikirwo mibira ya drip na akonekana ari na ruo muno. Ngai aririkane family ino na amahonie. Guku kwa mwangi wa Mohoro turahoya Ngai akorwo akihonia Katrue mena muthuri wake Peter Miracle Baby. Akenya ni mathire comment section na magakorwo makiandika ũũ. Hena Buruja Embo Boy akauga quick recovery to them. Hena Ketwa Rogo wa Gori akauga that not a water drip but uamini kuwa that blood of Jesus and you are already healed in Jesus name. Amen, amen, amen. Hena mamake Vivi wa Jesus Christ, what happened with this family? Ngai amaririkane heri go ni thasi yaku. Hena Jaden Muhi akauga woya kikaro, dear Lord, please remember your children. Hena Agnes Mushoki akauga quick recovery karo, be healed, amen. Gukona kwa mwangi wa Mohoro gakorwo ngikuihoya na gitio kinene ma ukorwo gi subscribe thini wa YouTube channel ino.